večerašnjim gostima, a to su trojica članova grupe Trčanje Maglaj, Almir Đukera, Almin Pašić i Reuk Huseinović. Dobroveče i sportski pozdrav i vama. Dobroveče i vama. Evo, na samom početku krenut ćemo zapravo od nekih početaka. Reufe, ti ovdje od svojih sagovornika i mojih naravno, imaš nekako najduži staž, je li tako? Kako je to počelo? Pa jest, ovo je 5. ljeto kako ja trčim. Počelo je tako što sam osjetio potrebu da se krećem. Naravno ću sam na pregled kod doktora koji mi je rekao da moram da promijenim način svoj života, to je da se više krećem. A onda sam jednostavno shvatio da bi bilo dobro uključiti trčanje u tu svoju šetnju, pa sam potrčao 100 metara, 200 metara, 300 metara, pa sam došao i do 42 km vremenom. Nije to bilo u 2-3 dana, to je znači traji neki 5 godina. Proces postepeno povećavamo dužinu da bismo došli do ove dužine. Jesi li već osjetio neke benefite, nešto dobro da se desilo? Svakako jesi. Pa jesam, recimo imam manje 20 kg, imam normalan pritisak, šećer imam uvijek na granici da bude donji, kolesterol isto tako da mogu normalno i poslije trčanja, a i bez trčanja mogu lijepo sjest, pojest bilo šta, bez da biram šta ću pojesti. Almine, ti imaš nešto manji staž ili otprilike tu negdje sa Reukom? Pa recimo otprilike da smo nekih mjesec, dva krenuli, ja poslije njega trčimo i odmah smo se nekako, čini mi se da smo se u domu zdravlja upoznali. Kad je Reuf jednom došao, kad je imao tih, da kažem, zdravstvenih problema, ali onako smo se prije poznavali onako iz viđenja. Zdravo za zdravo, što se kaže. A ja sam tu zimu prije osjetio, znači, izašao sam iz zime sa 5-6 kg više i osjetio sam jednostavno da nisam više u formi, a to mi se nije nikako sviđalo. I ranije sam individualno trčao do 5-6 km, nikad nešto ozbiljnije, ali sad sam odlučio da stavim tačku na i da krenem sa nečim da se bavim, nečim što će meni svakako koristiti. I hvala Bogu, sve se tu podsložilo. Da Reuf, da kažem, nije bio toliko uporan, vjerovatno bi ja odustao. On je puno više disciplinovan od mene, on ima programe, on ima, da kažem, nauku je napravio od trčanja, dok ja trčim onako čisto, često pratim njega i njegove programe, tako da se uklapam u to njegovo, znači, neke njegove ideje. I kada planiramo isto tako trke, to najčešće, znači, Reuf predloži, ja se naravno uvijek složim, a često su tu i zajednička odluka. Almire, ti si, čini mi se, sa najmanjim stažom u grupi. Da, ja zaista jesam sa najmanje staža, otprilike, mogu vam tačnih datuma da kažem, 17. To sam dobro upamtio zašto je bio minus čini se 17. I na 17. drugi, 2 dana prije očevog rođendana sam počeo da trčim. Jedan od razloga mi je bio sama motivacija je bila u smislu da pokažem svojim primjerom da može se nešto neobično vratiti ovdje, kako da kažem, u sportskom. Da, baš do godina. To sam želio da naglasim, da jednostavno svojim primjerom pokažem da se može baviti sportom i u ovim godinama. Već ste osjetili, evo Reuk je nešto rekao, 20 kg u minusu. Kakve si ti, Almine, i ti, kakve ste osjetili neke dobre strane ovim čime se bavite? Ovako, što se mene osobno tiče, ja sam osjetio promjenu, imao sam problem sa alergijama. Znači, dođe proljeće, osjetiš težinu disanja i od kako sam počeo trčati, vjerovali ili ne, ti nikakvih problema. Znači, niti sa proljeća, niti sa jeseni nema, tako da sam prezadovoljan. Što se tiče kilaže, znam da trčanje zaista donosi benefite i u tom smislu da može smanjiti kilažu. U mom slučaju, ja sam otprilike oko 70, tako da meni ni tamo ni vamo.
Da, Almine, ti? Pa svakako benefiti postoje, prije svega ne toliko u kilaži, ja sam možda par kilograma izgubio, ali više da kažem u osjećaju, zdravom osjećaju, bolji imunitet, znači jako rijetko sam bolestan, to sam primijetio i mislim da je to isključivo trčanje. Evo, znamo, oni koji vas sreću znaju otprilike da su to rute negdje ovdje okolina, zapravo područje općine Maglaj i neki ravnija područja, ali neke brdske utrke. Almire, dok smo se pripremali za ovu emisiju, ti si mi rekao da si ipak ti čovjek od ravne staze. Da, to je istina, dvojica mojih divnih kolega zaista to znaju, ali često im to spomenem, čak i kad pitam za kakvu utrku, jednostavno naglasim, pošto sam sam po svom tjelesnoj konstituciji više sklon ravnici. Jednostavno sam brži, više snage tada mogu dati, a možda to malo vuče iz prošlosti, dok sam se bavio fudbalom i rukometom, nekako uvijek bilo taj neki ravni teren. Jako rijetko, čak i dok sam u fudbalu na tronu trenirao, jako rijetko smo išli u Ošve. Kao što je to sad slučaj, sada idemo malo češće. Opet zahvaljujući Raufu koji zove Maksu Zileju, stvarno bude divno kad odemo to ti 19-20 km da se istrči, bude divan osjećaj. Ravna, Oruče, zapravo Ravna, Moševac, Ošve, dakle to su sve te dionice do kojih trčite, je li tako, Rev? Jest. Išli su najdalje, uglavnom došli smo do granica općine Maglaj. Ja imam želju, ali to ću vjerojatno ostvariti, da napravimo jedan džip, da napravimo novošeherski kraj, da obiđemo Krstečanje i vjerojatno će tu biti do maja ću pripremiti rutu, samo moramo odrediti kuda ćemo se kretati, da odemo i da još tu završimo i pokrili smo čitavu opštinu Maglaj. Znamo gdje sve što se nalazi, znamo kako bi stavljeno opština, tako da... I putna infrastruktura. Mogu reći da je poprilično dobra infrastruktura, da se održavaju putevi, mada bilo bi dobro da se rupe malo samo iskrpe, ne zbog nas, nego zbog vozila, mi obiđemo rupe. Ali je poprilično dobra infrastruktura i dobro se održava i po noći osvjetljenje kako tako u redu je, ima mjesta koja su mračna, ali evo, dobro je, može se i navečer izaći, prošetati, može se i trčati i po Maglaju. Almine, ti nemaš neku, više voliš raniji teren ili ove brdske utrke, nema razlike? Pa nemam, volim sve, znači volim i brdo, volim da mijenjam. Meni je dosadno kad recimo trčim samo jedno, to mi je dosadno. Ali eto, najčešće smo zajedno, znači trčimo, tako da raznoliko je to. Evo, kada ste počinjali da se bavite ovim rekreativnim trčanjem, je li bilo nekih negativnih komentara u stilu zašto niste našli nešto pametnije, šta će vam to? Jeste se susretali sa takvim komentarima? Ima li ih još uvijek ili su prestali? U početku je bilo dobacivanja, potajne dobacivanja, da sam sebi kaže da li ti imaš šta pametnije raditi, ne bi ti trčao i tako dalje. Međutim, evo, ti isti ljudi koji su na to dobacivali, sad nas pozdravljaju, pitaju ako nekoga nema, gdje ti što si sam, i tako je to danas sam trčiš, i gdje si, dokle je danas, koliko si obišao. Onda ljudima bude interesantno kad mi obiđemo neku destinaciju, obiđemo pa objavimo live tamo, da oni vide gdje smo mi išli na crtama tamo kuda smo išli, pa nas pitaju kako vi uradite i šta to treba obići, pa će se uraditi. Ne treba se obazirati, Almine, na te komentare. Svakako da ne treba, mislim, mi imamo svoj nekakav cilj u životu i znamo da to nama odgovara i barem meni nije bitno šta će drugi reći. Mada sad u zadnje vrijeme jako je malo tih, da kažem, negativnih komentara. Sve nas češće ljudi pozdravljaju, prepoznaju nas na ulici. Normalno i mi često pozdravimo da bi oni nas, da kažem, primijetili i da ne bi imali u stvari razloga da nešto loše kažu o tome. Eto, to je prilike. Almire? Pa da vam kažem, iz početka zaista jeste bilo tih komentara, posebno recimo u mom smislu je bilo zbog tih godina.
gdje sam često puta dobijao onaj komentar u smislu nije to za nas, mogu bi imenovati čak ljude koji su o tome pričali, naravno da neću, mada se ne bi libio u tom smislu. Želim da istaknem da svako od nas je pojedinac za sebe. I ono što bi ja volio jeste da kroz naše primjere da ljudi shvate da oni dijelom sebi biraju vlastite aktivnosti. Znači, želio bi da zaista svako od nas nađe u sebi ono što najviše voli da radi. Ne znam da li sam dovoljno jasan, meni recimo trčanje odgovara isto kao što i šahovska igra. Tako bi volio da kolege koji su malo dobacivale, volio da pronađu nešto za sebe i da time ispuni svoj dan, da im bude zaista lijep i pozitivan. Interesantan i ispunjen. Je li teško baviti se trčanjem? Almine, šta je najvažnije ako neko želi da se počne rekreativno baviti trčanjem? Prije svega, ja mislim da je najvažnija volja, znači da se nešto uradi. Drugo, znači, ne treba se libiti pitati nekoga, znači, za neki savjet, za bilo šta. Jer najgore je ako iz neznanja krenemo da trčimo, lako se i povrijedimo i onda poslije toga odustajemo i nikad se više ne vraćamo na trčanje. Trčanje treba pristupiti tako da to, da kažem, postane način života, nešto od čega se ne možete više odvojiti, da jednostavno živite, da kažem, trčanje i kad to postignete, uvjeren sam, znači, da je takva osoba i sretnija, ispunjenija i bolja za samog sebe i za porodicu i za okruženje. Jednostavno taj krug se sve više širi, te pozitivne energije, što je svakako dobro. Ljudi, muškarci, djevojke, muškarci, žene, momci, djevojke, stari, mladi, često kad počinje sa trčanjem, gledaju pogrešno, gledaju na televiziji, samo pa obuko se bokser, na sebe obuko, on je odjeći izašao da trči, nije on obuko što mu je zima, nego on mora skinuti masu sa sebe naglo i onda oni obuku se da mu bude teži. Ja gledam, ovako sretnijemo, neko trči, obuče jaknu, obuče duksericu, obuče na sebe zimsku jaknu, stavi kapu i krene trčati. Ne trčite tako, za trčanje treba osloboditi kožu da diše, znači treba obući se laganije i kad krenete sa trčanjem, znači treba vaša koža da prodiši. Tad vam neće biti teško trčati, a i imat ćete dugoročno, ćete imati efekat na svoje trčanje. I kad se obučete odjeću koja nije prozračna, koja nije, vi se više umarate, tegobavate trčati i nemate efekat ono što se traži. Za trčanje, znači, laganije se treba obući i treba imati patike koji su isključivo za trčanje. Danas je to lako pronaći, recimo imate vi marke poznatih proizvođača koji isključivo proizvode odjeću i obuću za trkače. Za trkače je dovoljno patike da su za trčanje, na njima piše running i nađete sve takve patike. Ako ne znate već šta hoćete, onda pitate. Posebno se pravi patike za brze trkače, posebno se pravi patike za teške trkače, posebno se pravi patike od onih koji će da je bude udobno, ugodno, recimo, bez nekog rezultata. Sad imate vi ovo što je Almin spominao, ima nauka čitava i o oblačenju, pa dok dođem do trčanja. Ako ne znate šta treba, pitate šta bih ja sebi uzeo. Dovoljno je, ne treba uzeti jeftine patike od 50-60 maraka i reći onda ja na trčanje. Jer gledate u dugoročnom trčanju, kad vi krenete trčati samo dalje i kad počnete se povređivati, to je samo zato što ste bili škrtina patika. Znači treba pristojnu cijenu odvojiti, toaletne patike mogu biti do 2000 km, znači ja pretrčim godišnje 2000, meni jedne patike mogu biti, a ovako trči manje ljudi, onda mogu biti 2-3 godine kvalitetne patike. Dakle, tu kad kupite patike od 60-70 maraka, one vi ćete njih podcijepa za 2-3 mjeseca, ma kakvi za 2-3 mjeseca se ispadnu prsti i podcijepaju se i plus, osim toga, ona rizikujete da se povrijedi samo zbog toga. Evo, Almire, za sve one koji su bili spremni na komentare, evo da kažemo, a krenut ćemo s ovim posljednjim uspjehom. Ja vjerujem, ako se ne varam, to je onda
Almirov uspjeh je taj da se istrčao polumaraton u Splitu. Je li tako? Jesam li u pravu? Je li bilo nešto poslije toga ili je Split bio posljednji na čemu ste učestvovali? Mi smo kao grupa nekako došli do toga da u svakom mjesecu bar jednu trku negdje odemo da istrčimo, pa smo nas dvojica trčali u januaru maraton, Almir je trčao u februaru Split, ja sam trčao u martu Mostar, a sad nam je na redu Osijek i Zenica i Banja Luka u aprilu, pa vidjet ćemo dalje od autobusa. O tome ćemo malo kasnije, ali ja želim sada sa Almirom, zato što imate 48 godina i istrčati prvi put u životu polumaraton i to onaj splitski, veliko je životno postignuće bilo za tebe. Čitala sam kako si prenio i svoje utiske, kako je to bilo i otputovati u Split i puno neizvjesnosti, da je bura bila više od 100 kilometara, ali ti si svoj cilj ostvario. Da, ovako, prvo ću zahvaliti dragom kolege Reufu koji me na savjetu ubijedio, on je kazao da je ravna staza, idi slobodno. Ja sam ga poslušao i zaista sam se oduševio prvo tamo prijemom, jest da je bila bura i bilo je pitanje da li će biti otkazana utrka, zaista kad smo izašli na stazu vjetar i duhu, na Marijanu je bilo jako teško, pošto ima uspona koji nikada stane, ali je osjećaj kad ste došli na stazu fenomenalan, posebno kad se nakon što se istrči. U mom slučaju čak se desila jedna spontana reakcija tijela gdje sam na 200 metara od cilja, vjerovalo ili ne, stao isto. Kad sam pogledao u aplikaciju stoji da sam istrčao 21 km. Jednostavno sam stao i 2,5 minuta sam samo gledao u cilj. Ja vam taj osjećaj ne mogu opisati, isto kao da me neko ugasio. Osjetim da mogu i trčati, osjećam da mi je disanje normalno. Naravno, poslije sam ti 200 metara istrčao, ali... Neko je viknuo nešto iz... Da, jeste, zaista jedna Splićanka, ovako jako fina osoba, malo starija, kazala je možeš ti to, ma mogu ja, vjerujte, osjetim da mogu, ali nešto me zaključalo, ona se nasmijala, kaže stićeš ti do cilja, ne brini se, i onda sam nastavio. Ali onaj osjećaj, onaj prisustvo toj situaciji da budete među masom od 2000 ljudi i da pokušate da ostvarite svoj cilj. A meni je cilj inače iskreno toko ove godine i maraton da uspijem u ovim godinama da istrčim. Kad sam došao na sam cilj, bio sam pod neopisivim utiskom. To koje... Ko nije doživio? Ne možete opisati i prenijeti nekom tu ljepotu, taj pozitivan osjećaj i pozitivnu energiju koju osjetite u tom momentu. U našim informativnim emisijama, znaju to naši gledalci, mi smo govorili i o vašem uspjehu Almine i Reufe kada ste u januaru mjesecu istrčali prvi Inusual maraton u Sarajevu, snijeg, hladno, staza koju ne poznajete, zapravo staze uopšte nije ni bilo. Evo, uslijedio je nakon toga Mostar, ti si trčao polumaraton u Mostaru, je li tako? Pa jest, Mostar je se uvijek lijepo vratiti kod turista i kod sportaša. Pošto mi je malo staza bila djelimično poznata, izmijenjena je ruta bila u odnosu na prošlu godinu, nije se trčalo preko Bijelog brijega. I kada smo došli u Mostar, prošle godine sam trčao u rukavicama, bilo je zima, bilo je sve, da sam dan prije došao, u majici kratkih rukava sam proveo čitav dan. Ujutro kad smo ustali, pošto smo došli iz Magloja 10, 11, 12 stepeni, u toku dana mi smo došli dole bukvalno ljetni period. To malo tijelo je trebalo da se prilagodi, da se adaptira. Kada sam krenuo na trčanje, vruće jednostavno bilo, da mi je u 11 sati, kada sam završio već u cilj došao, da mi je 11 sati sat zabilježio da je 24 stepena bilo. U tom trenutku kad sam ja već bio u cilju, da je bilo vruće, da je bilo lijepo jest bilo. Pripremao sam se od Sarajevskog polumarata, dugo sam pripremao mostarski, znao sam da me čeka napor, ali nisam očekivao vrućinu, pa rezultat je solidan, recimo završio sam 110 od 620 koliko je završilo, recimo sa 42 godine. Ja koliko imam, to je dosta dobar rezultat u svojoj kategoriji. Godina je jako solidno vrijeme i svi su mi čestitali na tome da je dobar rezultat i iznenadili se, čak je bila grupa trkača koji su rekli svi rezultati koji su ostvarili nastavno, ali tvoj Reufe možemo izuzeti kao da je dobar rezultat. Almine, ti si malo odmarao, zapravo nisi odmarao, trčao si,
ali nije bilo zvaničnih utrka, ali imate bogat program zaista za vrijeme koje je pred nama. Da, svakako. Ja sam ovu godinu pauzirao Mostar. Prošle godine mi se nije tako nešto dopalo i odlučio sam, hajde reku, da propustim ovaj puta. Pa sad evo očekujem Osijeku da bljesnim da tu eksplodiram i da oborim koji svoj rekord. To je također u Osijeku, također trči se polumaraton. Da, polumaraton. Zenički cener? Zenički cener, prošle godine najveća mala utrka. Prošle godine je trčanje, net imala anketu koja je po prvi puta trka koja je organizirana bila najbolja i daleko je dobio Zenički cener. To je jedan neopisiv osjećaj bio prošle godine, da smo mi čim je se otvorila prijave, mi smo odmah se prijavili i idemo mi na Zenički cener, nema to ništa. Iako nam se baš ne uklapa program dolazi na tačno između Osijeka i Banja Luke, ali idemo mi na Zenički cener, nema problema nikakvi. Znam ekipu koja organizira to gore, svaka je čast na organizaciji, jedva čekamo da dođemo da trčimo Zenički cener. Šta si ti planirao? Da vam kažem, ja sam zaista planirao isto Zenicu sa 13.4. Poslije toga sam planirao polumaraton u Tuzli. Zaista to su jedna divna isto ekipa ljudi koji sam upoznao u Splitu. Poslije toga zaista imam želju da jedan maraton istrčim, to će vjerovatno opet po prijedlogu Reufa da bude nešto na koncem godine, jel? Da se pokušam ipak da spremim, ali to je ipak ozbiljna dužina da bi se nešto postiglo. Tako da te dvije stavke su mi trenutno u fokusu, a između možda bude Banja Luka, ko zna. Pominjali ste, kada smo posljednji put pričali nekako u januaru, pominjali ste Ljubljanski maraton. Ljubljanski maraton je za naše područje ovdje nekako najprihvatljiviji, sa najboljom organizacijom, tradicijom, to je evropski, a naš maraton. I mi već imamo želju, možda vuče se želja ta 2-3 godine da odemo, da istrčimo taj Ljubljanski maraton i da vidimo gdje je ta Ljubljana. Prošle godine sam malo povrijedio se, pa nisam uspio se pripremiti, a inače bi ja već prošle godine ove godine, ako Bog da, cilj, znači kompletan je posvećen Ljubljana. Kompletan, znači čitavo ljeto i sve što sam odlučio se koji ću trke trčati da mi se uklopi u plan treninga. Kako se to kaže, diktira se forma? Tempiramo. Kod trčanja dugokrugaškog je najbitnije da ne odlučite odmah hoćete trčati 40 km, nego uzmite sebi mjesečno pa produžite dužinu, recimo 25 km, 30 km, 35, 40, to sam već nabrao otprilike, sam nabrao nekih 5 mjeseci traje priprema za maraton. Jer ako vi se odlučite danas trčati 25 i vi se odlučite sutra trčati 42, vi ćete možda istrčati 42 km, ali budite sigurni da će vam tijelo vratiti. Vratit će vam za mjesec, dva nekom težom pogledom. Znam dosta ljudi koji su prestali trčati samo zato što su rekli ja ovdje da dokažem da ja mogu istrčati maraton, istrču maraton i nije ga više. Almine, plan isto također postoji? Da, isto ovako kao Reuf planiramo Ljubljanu, a prije toga svakako još je Zenički cener, Banja Luku, Tuzlu svakako, tu je i Vučko. Na Bjelašnici? Jest, trail trka, to je neki plan otprilike za ovu godinu. Vjerovatno će biti između ovako nama vljesni po koja ovako dobra prilika pa se ode i na tu trku. Evo, Almir je pomenuo da je u Splitu upoznao dobru ekipu pa ide trčati u Tuzlu. Zapravo vi ste bogatiji osim ovog što se tiče i zdravlja i kondicije i fizičke spreme, vi ste zapravo bogatiji za brojne prijatelje i prijateljice koje ste upoznali na stazama. Pa jesmo, kad dođe 400-500 ljudi, 600 ljudi, kad dođe na trčanje, nađete vi uvijek nekoga ko vama odgovara. Znači, otprilike, to s većinom kad krenete trčat, trčite s nekim, odakle si ti, kako si, moraš se progovoriti s nekim, šta očekuješ. I već se to, ovaj zna ovoga i već kad vi dolazite na neku trku, već se radujete nekome. Koga ćete vidjeti, hoćete li ga vidjeti. Evo recimo, bili smo u Apatinu, upoznali smo
neke ljude koji su nas pozvali da dođemo u Osijek. Prošle godine smo bili u Visokom, trčali u Visorcu gdje su nam ljudi rekli dođite na skakavac. I kad smo mi otišli na skakavac, vidjeli šta je skakavac, znači skakavac je nezaobilazan za nas. Ili recimo na koji su nam rekli, ja sam bio na Jahorini gdje mi je rečeno pogriješio si, nisi trebao Jahorinu trčati, trebao si doći na Vučka. Ja sam se odlučio ove godine za Vučka, njega sam isto nagovorio da ide sa mnom i to nismo odabrali slabiju trku, odabrali smo mušku trku od 37 km Vučka. Idemo da vidimo gdje je ta Vučka. Tako. Albine ima prijatelja, ali tako upozna se? Svakako. To je jedan, da kažem, svijet otvorenih ljudi iz raznih branši, iz raznih, znači, sfera, što kaže, života, koji trče i to su uglavnom, znači, veseli ljudi. Pozitivni. Uvijek pozitivni, jest, spremni za komunikaciju u svakom slučaju. Naravno, sve ovo, znam da evo kada negdje krenete povedete i porodice, pa onda to bude neki lijep porodični vikend, a ništa bez podrške, je li tako? Je li tako, Albine? Da, kažem, ja sam solo, tako da to pitanje možete njima postaviti. Mi trkačevi smo jedna porodica i kad krenemo, ako idemo bez svojih porodica liči, onda mi idemo ko porodica zajednički da se družimo, ali u 90% trka ja povedem suprugu, povedem djecu, evo u Mostaru su i oni, moja djeca trčala jedan krug oko Mepasa, tamo dobili su medalju, malo i oni vidjeli, oni su čitav dan poslije pregledali onu medalju što su dobili. Pa super, ne vodim i da trče, nego da idu, da izađemo. Da budete zajedno. Pa da budemo, provedemo. I onda recimo, kad je moj Ahmed učio u školi iz moje okoline, gradovi u Bosni i Hercegovini, ja sam joj rekao, pa samo broji gdje smo bili na trkama i tu je to. Broj gdje se bio tu. Tako da, osim što ima sportski dio, ima i edukativni dio, tu je da vidi djeca koga. Da upoznaju zemlju. Da upoznaju. Recimo, nisam nikad bio u Unsko-Sanskom kantonu, volio bi otići tamo. Ima li takva trka da se organizuje? Ima Sazinski maraton, možda to. Sazinski maraton, ali na termine odgovara, trči se u toku Ramazana i ima u septembru bude trka, prošle godine prvi puta bila, propustili smo, imali ćemo vidjeti ne odgovaraju možda termini, pošto moramo otići biti 2-3 dana, a poslovi, ne može dobiti godišnji i tako. Ali trčite vi tokom Ramazana, ali sa nekim možda malo sa rezervom? Tokom Ramazana, recimo, držimo 30-40%. Samo da ne padnemo toliko u formi, ali eto, mi nakupimo mi do Ramazana, kilometraže, pa malo opustice i toku Ramazana. Evo za kraj nešto o čemu smo pričali prije nego što smo počeli ovaj razgovor. Almire, evo, lijepo je, vidjeli ste, evo, kada odete na trku vidite kako se to organizuje, ko sve treba da bude uz takmičare, ali koje su sve dobre strane koje jedan grad koji organizuje takvu trku ima? Pa smo onda nešto počeli maštati, planirati, razmišljati, razgovarati za nešto tako slično i u ovoj zemlji. Da, općenito trčanje donosi zaista mnogo benefita. Znači, to je na osobnom planu. Ono što sam zapazio zaista da je ti benefiti dolaze i za grad koji organizuje. Naravno, sem gradski vlasti, tudu i sportski klubovi. Po mojom mišljenju sagradi se jedna cjelina, odnosno jedan tim koji organizuje jednu trku i zaista benefiti poput nade, benefiti poput angažmana ljudi. Znači, moramo angažovati veliki broj volontera koji automatski dobivaju sasvim drugačiji osjećaj u gradu življenja. Zatim ekonomski potencijal. Ekonomski potencijal utrke. Ako uzmemo da recimo na jednu utrku, ajde neću da ne pretjerujem previše, kad dođe u Maglaj 200 ljudi i da svako osti 200 ljudi dadne po marku, znači 200 maraka dođe u grad. A da ne kažem da neko bi potencijalno htio da ospava da dođe dan ranije. Znači, zaista puno koristi bi bilo u smislu nakon organizacije jedne utrke. Ja sam svjestan da zaista treba mnogo truda, mnogo angažmana, novca. Bez novca nema ništa. Ali, po mom mišljenju, zaista bilo lijepo jednu takvu ideju malo da ljudi pokušaju na drugčiji način da dožive
trčanje i kroz konkretnu jednu utrku koja bi bila ovdje u Vrkanskog dana. Naravno, razmišljati o tome. Evo, ja se nadam da su gledalci koji su pratili ovu emisiju uživali, da će možda neko se i opredijeliti za neki zdraviji način života. Evo, sad bi bila vaša možda poruka za kraj. Reufe. Pa, svako ko je zainteresiran da se oproba o trčanju može slobodno nas se obratiti preko Facebooka, naše grupe ili lično mene da se obrati ili bilo kome od nas ili bilo kome koga vidite da trči da se obratite, samo da kažete evo ja bi trčao šta treba da uradim. Naravno ja sam uvijek na raspolaganju i odvojit ću svoje vrijeme, pošto sam i odvajao i ko što odvajam vrijeme savjetima dajemo, ne naplaćuje ništa to što radi, to je najbitnije, jer zaista postoje ljudi koji kažu hoćeš trčati, hoću, moraš platiti, prvo mi pare da još tebe kako ćeš trčati. Ja to ne bi ništa, recimo, volio bi, prije svega volio bi da nas bar ima 20, umaglaju minimalno 20 koji su spremni da istrči 5, 10, 15, 20 kilometara koji bi mogli, pa da onda kad se nas 20 negdje pojavi, da imamo znači razlog zašto smo se pojavili, samo tako i možemo razviti svijest kod nas ovdje u gradu, pa da možemo organizirati trku. Jer za organiziranje trke trebate prvo da imate logistiku, trebate da imate volontere iza sebe, bez volontera je ništa, vi za jednu trku trebate 100-150 volontera da imate, koji će biti na usluzi trkačima. Recimo, bio sam na velikim trkama gdje dođe 2, 3, 4 hiljade ljudi i bio sam na trkama gdje dođe 200-300 ljudi, 400 ljudi i gdje ljudi kažu poslije ova trka od 200-300 ljudi je bila daleko bolje organizirana nego na 3000 trkača. Jer vjerovatno u želji da se što bolje uzme za sebe, da se ostvari benefit za sebe, a ne da daš zajednici, desi se šum nekakav. Ono što bi mi mogli, mi imamo potencijal da napravimo jednu trku, ono što o čemu treba razmišljati dugoročno je da napravimo trku i da ta trka postane tradicija i koja će ući u kalendar takmičenja. Imaju ljudi koji bi bili spremni da dođu, da nam pomognu u organizaciji trke, ali bez podrške ništa znači ne može. Albine, za kraj? Da svakako, evo ja bih poručio svima onima koji razmišljaju bilo kako o trčanju, da prevladaju taj početni strah i da krenu. Samo da krenu, znači mi smo tu uvijek, što kaže Reufe, savjete za neku pomoć, slobodno nek se obrate, mi ćemo ih putiti, a oni nek kasnije vide je li to za njih, hoće li to zavoliti ili ne. Bitno je samo krenuti, a kad se krene onda znaš šta hoćeš. Pitaju me često koliko ja trčim sedmično. Pošto sam ja već u procesu trčanja, znači trčim 4 dana, 5 i odmaram. Ali početniku jednog trkača je dovoljno 3 dana sedmično. I to da ne trči 3 dana za redom. Jer 3 dana za redom je samo smaranje. Recimo utorak, četvrtak, nedjelja da se stavi u kalendar, 15 minuta utorak, 15 minuta četvrtak, 30 minuta nedjelja. Da to kombinuje sa šetanjem, trčanjem i onda on će sam sebi povećavati, to tražit će mu tijelo potrebu da se povećava i recimo 20 minuta, pa 20 minuta, pa 30 minuta, pa 25 minuta, 25 minuta, 40 minuta i to ide onda se tu polako širi. Recimo svako može od nas danas odvojiti 15-20 minuta za sebe. Po 24 sata, ako ne može odvojiti 15 minuta za sebe. To je naravno najljepša poruka. Poštovani gledalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Sportski magazin televizije Magla. Iskreno se nadam da su vas večerašnji gosti na neki način i motivisali da se posvetite ovoj lijepoj rekreativnoj disciplini kao što je trčanje ili barem šetnja. Hvala na pažnji i pratite nas ponovno za 7 dana.